Lock money, ni word paladir lobo, tie ka backing mapenduzi. Ni word paladir lobo tie ka backing mapenduzi, ni mapenduzi ena yomiruchung iba dege. Lock eroni, anatiki la gamme. Lock money, ni omen la dir lobo, mado beru iloba chuli pikarama lai, dogo beru katikilo tela mokene iya chuli, omen la dir lobo don kumbiritia wachini, ngatomo mapat ki mapenduzi don gen pege mero, loke eroni, anatiki la gamme, lok madano, pere kwede, ni mapenduzi don ti untouchable. Piano men la dir lobo tiki mapenduzi. Pian wood la dir lobo tiki mapenduzi. Pian NRM Madon historicals gitiki mapenduzi. Loke eno anatiki la gamme. Actually an ikwi me 2021 ana chung pia chuli awajo ni kakama ana tika cheroka chung yeni pego tikunu. Awajo ni kakama ana tika cheroka chung yeni pego tikunu en pego ne maka chuli. Wunjo mukeno tika neno chalo ngatiti pia chuli ento pego matikuja ni maka chuli. Wunu chero loka. Ingela chen makwiu karo. Achuli tie ka koko pe mwaka me abiche. Pe kwero winyo lok maana wajo. Uchako niyang la chen ni politics. Kara ubiri dati gema da. 2026 anda tika chung wagulen ba dege la yibi. Bet ki ngej ni woda riemo wodluo woda choli mwaka me chung omiro ana bet ka chung kakamano ana nero ne pego pa chuli dung dit loyo iye ana tigi rides ma mega ma an yena ni ana chung kakamoy ken pen chek ma Uganda ben yena ni achung kakamoy ken 2021 achung kacha atero pego ukwero winyo loka ingela chen uchako dugisa idani latini karano ngeyu pingo ene bino 2026 anatika bino ka chui gulu ba dege la yibi division pero pa chuli mau beberu dip pe mwaka pa ke wiye kape wangolo wi pero wangolo wi pero makawa wero pero ni odonyo doro permanent pero itwa chi won wan luteno wa li kwai wa ki luteno pa luteno wa ki luteno pa li kwai wa gibi beru ki record mama raj ma de wilo kany mano record me kogo ni gino mone mayamu no watwero preventing through bosmic prevent yo ngayo wa ba dege la yibi ena ye mwagani ki mwaga manyen ana miro camping ye menena nani ka da chuli mirni ke kongi si umiru wa konya chuli ke kwero mapenduzi pe obet MP kwero mapenduzi pe obet MP kami yotimo wa pe okonyo kora ke kwero mapenduzi si uko tere ma aki lubu madi uko tere ma aki lubu madi lokmane mapenduzi tiki backing pa wode la dit lobo mapenduzi tiki backing pa omen la dit lobo mapenduzi tiki backing pa enare madon enoni lok pa jo mapenge yugi na tika bine ya nyim ikar ma yam boss me wajo ni pego monit ye lutela mone tika chardan la pinya wunu tamane ngadi ena yo pero won kom mo lo ke district weng me Uganda
ngadi ene yo tiyo matek loy ki districts me Uganda weng ngadi ma peu ngeni choro kitia chwene la pepiny ara bino ka lweny ikom ngat ma ubikero achuli ipeko petian me ario after peko pa kony wot paladir lobo pe bolo kui i achuli wot paladir lobo pe bolo kui ba dege wot paladir lobo pe bolo kui i achuli omien la dir lobo pe bolo kui ba dege omien la dir lobo pe bolo kui i achuli yini bolo kui kany ana bolo kui kany wakonyo pajo position pa achuli in national politics me Uganda matters. Position and future pa achuli in national politics me Uganda matters. Dong in ngat mo ma ini bino ni kitiki inatia chalo broker. Ma in pet were making your own decision. Imir ni kitiki kwe chalo broker. Pian ini maro lim. Pian ini bolo dano ni tipi kako ni tipi gina pat. (2021) wano nyuru ki government pa NRM ni wana chuli wa yeo through la ten wa boss mego team wano ye chwa ko government eko 2021 general elections 2021 wan machala chuli wa yeo ni through la ten wa through boss meg wano ye ni government kiti kwede don kumirichani utim boss meg mayam achulu ye ni utiki gamente ni utim tika penyo gamente ni gamente position pa achuli tie ka kwene in the national politics me Uganda pian lok mone ni kemiyo it boss meg position me bero mobilizer kemiyo it boss meg office ni presidential advisor kemiyo it mapenduzi kono meberu kono i romene kemiyo irutema kemiyo it mau meberu minister kemiyo it bitroza nywani minister kemiyo bot Liliana Be minister Riamo Kelo minister Nekilere minister kemiyo bot ngaramone RDC kemiyo bot Jomone Disu kemiyo bot ngaramone Kau kemiyo bot ngaramone DPC kemiyo bot ngaramone RDC position on paper actually. O team boss make pariemo take a penyo ni kuibe 2021 general elections. My boss me go team mobilizing actually you as a whole. Me chwa ko government ni. Ma governor actually unonga. One way ye tiji gamente, wabe medeki tiji gamente, kumirichao ni anati ya chuli in, gang pa utema wany, an atika koko utema, ni utema mauti yumatek pi gamente ni kumirichani, kimiero bayo neo pi mapenduzi. Utema ti yumatek olwenyo pi kony, olwenyo pi achuli, utema versus kony, olwenyo pi achuli, utema ye tampa la dit lobo, utema kwere ke dul dano mapola ta, ento pingo umen la dit lobo favoring mapenduzi mapol wenyo gene konyi pingo wude la dit lobo favoring mapenduzi mapol wenyo gene konyi ngo matika time mamira yuba wano tiki luwari ko mapenduzi pian rumors tie pol wamero lobo ko rumors awaje ni rumors winchikie iri rumors wa mero lubo kware 2026 o wego boss me gotimo bino ba adege la yibi wa mero lubo ko rumors mane wajo ni mapenduzi ke mero favoring piano tinyo land titles me gulo weng o minyo kamori
ni mapinduzi utinyo land titles oweng omiyo munu luor pa chuli ni mapinduzi gino mapinduzi kombere tika tich malupe ke magoba maketika mine pichata chuli mono rumors so an machalo dano mamiro bion katela chuli yomati omiro bien abina lup ko rumors ni mapinduzi. Is it true ni land titles padano may gulu initi mi o kamo pe yenyu yoni? Is it true pian pia wa confirming omiro anabien ka chung kedi we wa confirming jomatiki information konywa pian look in rumors donc rumors no miro wa yenyu kore we kawa no ni kitika balo nying mapinduzi bala no one wa konyo mapinduzi we lwa ngelo kada kawa no ni mapinduzi betika timje maken meno miro ben wa konya chuli position pa chuli tingo in the national politics ma Uganda. Roma la dilo mine wa any one individuals in Rome per rompa chuli wa mero gin makonyo kaka chuli directly in terms of kwan, in terms of job opportunity, in terms of security, in terms of development, in terms of Jimapol. Pay what ni Roma can make boss make on your office make boss make caribbean winnie can me verbally. Chidong in when ya wana chuli dung wati mabe. Wana chuli pe watu yaru biru mabe. Kono wa boss make wake me your office be full note ya koko. Chino achuli ti mabe. One pe watu yaru biru mabe on assumption. Ni offices make me yokilo tia na wani dong. Dong tika konya chuli. Kon lo tia na wani magiti lo tela ni kiti very selfish. Greedy. Mapeke tu yaru konyo kaka. So wamiro gino mo manyuro ni government me Uganda tie directly kia chuli. Mano pegi relying on Romo makemiyo kila tian mo. Wamiro gin mabino bora chuli directly from government. Mone mangak through lutiana chuli makichimo gini. Those are small bargains. Wamiro position pa kaka chuli. Wana yobolo kuima loi 2021 magoba wango. Ngwenye ya weka ngwenye. Mane politics 2026 ma o budget ka biono ye ibadege la yibi. Ini ang mapinduzi. Position ma megwa en matiano tiano. Pe konya chuli eni konya families ma megwa konya lutiano wa directly konya one. Wa mero gin matipi ya chuli. Winyo ma i financial year moge ken no government take report ma en making ni i actually wa mio billions makin man me konyo kwan konyo fu konyo girl child konyo war veterans konyo duok pajo konyo nga. This is what we want. No ba me do go.